Ibintu birakomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umukapiteni uherutse gutangaza amakuru y'ibanga, amakuru atangaza ko Chilombo ndetse n'abamwegereye bakomeje kugenda bashyigikira umutwe w'amabondo cyangwa mubondo ukomeje guteza umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hafi y'umujyi wa Kinshasa. Nyuma rero yuko atangaje ibi, nyuma yuko avuze ko abari hafi ya Tshisekedi aribo bakomeje gushyigikira uyu mutwe wa mubondo usigaye ufite intwaro ku buryo buteye ubwoba, yamaze guhamagazwa. Bimeze bite rero? Abaturage bo bamaze gutangaza ko batabyishimiye. Bimeze bite rero? Reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye. Abaturage bahuye n'urugomo rw'inyeshyamba za mubondo bagaragaje umujinya mwinshi nyuma yo guhamagaza Kinshasa Captain Anthony Mwarushayi, umuvugizi w'akarere ka 11 ka gisirikare muri Fardc. Iki cyemezo cyo guhamagazwa kije nyuma gato yuko uyu muvugizi w'ingabo agaragaje ku mugaragaro ibivugwa ko ari ubufatanyacyaha bw'abanyapolitiki bamwe mu ihungabana ry'umutekano muri Maindombe, Kwango na Kwilu. Iki cyemezo cyashyizwe ahagaragara, ariko ku rundi ruhande cyateje impagarara haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu turere twibasiwe n'ibikorwa by'inyeshyamba za mubondo. Mu kibaya cya BTK cyane cyane kibasiwe n'urwo rugomo, abahohotewe benshi babona ko guhamagaza umuvugizi w'ingabo ari uburyo bwo guhagarika ihishurwa riteye isoni ku bayobozi ba Kongo barimo Tshisekedi Chilombo. Umuyobozi gakondo wa Kwamanthu Stanley yagaragaje neza ko adashyigikiye itabwa muri yombi cyangwa guhana Kapiteni Anthony Mwarushayi, ahubwo yahamagariye inzego zibishinzwe gusuzuma neza amazina yavuzwe muri raporo za gisirikare zerekeye ikibazo cy'inyeshyamba za mubondo, nk'uko inkuru dukesha mediacongo.net ibivuga. Uko ibintu byifashe ubu ngo biragaragaza kutamenya inshingano, nk'uko Stanley abitangaza, ahasanga bitumvikana ko umusirikare mukuru ahamagazwa kubera ko yatanze amakuru akomeye mu gihe ababigizemo uruhare bakomeje kwidegembya. Abaturage bo muri ako karere bakomeje gushyigikira cyane ingabo z'igihugu mu ntara zibasiwe n'ibikorwa by'inyeshyamba za mubondo, mu gihe bafata ingabo za Fardc nk'ingabo ibakingira ndetse n'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu kugera ku mutekano urambye. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira ni amaoperasiyo akomeye cyane nk'uko twabigarutseho yo guhiga mubondo ndetse n'ibikoresho bakoresha. Basanze bakoresha imbunda, nubwo hari abasirikare ba mubondo cyangwa inyeshyamba za mubondo zafashwe ndetse bamwe bakicwa n'abasirikare b'igihugu bahatikiriyemo ubuzima. Ibi rero bikaba byarafashwe nk'ubugambanyi, cyane ko byagaragaye ko Tshisekedi ndetse n'abamuri iruhande bashyigikira uyu mutwe wa mubondo ufite intwaro ndetse ukaba ari umutwe ukomeje guhungabanya abaturage. Ibi rero kuba uyu muvugizi w'igisirikare Captain Anthony Mwarushayi yaba yatawe muri yombi cyangwa yarahamagajwe kugira ngo agire ibyo asobanura, ni ibintu byatumye abaturage bavuga ko badashyigikiye iki gikorwa. Usibye abaturage, byagaragaye ko n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye, yaba abayobozi mu nzego gakondo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba bagaragaje ko badashyigikiye iki gikorwa cyabaye cyo guta muri yombi uyu mukapiteni. Ni ibintu rero biteye agahinda, ni ibintu bikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umuyobozi ashyira hanze abayobozi bakuru ariko bikarangira atawe muri yombi. Mu gihe tuvuga ko bikomeje kubera Kinshasa, reka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho FDLR nayo yongeye kugarukwaho, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwe kwihutisha gusenya FDLR. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatuzwe gatoki ishinjwa kudindiza amasezerano ya Washington nyuma yo kunanirwa gusenya umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Ni nyuma y'amezi 6 Kinshasa isinyanye n'u Rwanda amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko bigaragara muri aya makuru, raporo y'ikigo cyitwa Barometre des accords de paix en Afrique gishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, ivuga ko mu mezi 6 ashize
hari intambwe zifatika mu bijyanye n'imikoranire y'inzego za leta zatewe, ariko kandi hakaba hari imbogamizi zikomeye mu gushyira mu bikorwa amasezerano bitewe n'uko nta ntambwe igaragara iraterwa ku ngamba z'umutekano z'ingenzi kurusha izindi, nk'uko bigaragara mu nyandiko yashyizwe hanze ku wa mbere tariki ya 5 Mutarama. Gukomeza kw'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 kimwe n'ubukererwe mu gushyira mu bikorwa ingingo zijyanye no gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zafashwe n'u Rwanda bishobora guhungabanya icyizere n'ubwizerwe bw'iyo nzira y'amahoro. Raporo ya kiriya kigo yasabye Kinshasa kwihutisha bidatinze ishyirwa mu bikorwa ry'ibikorwa bihuriweho bigamije kurandura burundu no guca intege cyangwa gusenya FDLR mu bufatanye bwa hafi n'urwego ruhuriweho rwo kubikurikirana GSCM. Ivuga ko gusenya uriya mutwe hagomba gusigasirwa byimazeyo kandi nta kugenza gake umutekano w'abasivile mu turere twose bireba, gusuzuma mu rwego rw'iyo gahunda yo gusenya FDLR uruhare rwemewe rwa MONUSCO hibandwa cyane ku bice bibamo abasirikare ba FDLR, ariko ubu bikaba bigenzurwa na AFC M23. Ku bwa barometre, iyi nzira ifite ishingiro hashingiwe ku nshingano nshya za MONUSCO ziyemerera gusenya imitwe itwaje intwaro itari ya leta, by'umwihariko binyuze mu kohereza brigade yayo ishinzwe gutabara aho rukomeye, ishobora gukora yonyine cyangwa ifatanyije n'ingabo za leta Fardc. Iyi raporo inibutsa kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gukora ibikorwa bihuriweho na MONUSCO byo gusenya FDLR mu mwaka wa 2015, bityo ko ubu buryo bwafasha gukuraho impamvu zitangwa n'impande zitandukanye. ku bw'iriya raporo, brigade y'ingabo za MONUSCO yifashishijwe mu gusenya FDLR byatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibura uko yitwaza kuba hari uduce itagenzura ngo ibigire urwitwazo rw'ubukererwe mu gusenya FDLR, mu gihe u Rwanda narwo rutakwitwaza gukomeza ingamba zarwo z'umutekano z'ubwirinzi mu gihe FDLR yaba yarasenywe. Koko raporo isaba kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutanga ibimenyetso bisobanutse kandi byahagenzurwa byemeza ko nta murwanyi wa FDLR winjijwe mu ngabo za Fardc mu rwego rwo guhosha ibirego bikomeje kugarukwaho no kongera icyizere hagati y'impande zombi. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko FDLR ishobora gusenywa biramutse bigenze neza Fardc yubahirije ibi, gusa biragoye cyane nk'uko byakomeje kugenda bigaragara kuva mu myaka ya kera ndetse no mu gihe cya vuba ku buyobozi bwa Chilombo. Ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye ndabakunda cyane, muri Backgr.